Kambanze gusuhuze waramutse umeze ute. Reka turebe by'umwihariko biri kuvugirwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko turebe Walikale, by'umwihariko turebe M23. M23 ku munsi w'ejo yagaragaye yafashe ibirindiro cyangwa se birimo n'intwaro by'aba basirikare ba FARDC ndetse n'abarundi n'abawazarendo bose. Bino birindiro rwose byari biri hariya Walikale byamaze kuba bifatwa, ndetse navuga ko izi nyeshyamba za M23 zinjiye muri Walikale, noneho by'umwihariko zafashe agace karimo amabuye y'agaciro menshi cyane, ndetse dore ko iki ngiki ari cyo gikomeye. Nanone abasirikare benshi bongeye gupfa muri iki gitondo, abasirikare benshi bongeye gukomereka. Izi nyeshyamba za M23 zongeye nazo gukora agashya nyuma y'iminsi zari zimaze iminsi zikubitwa bikomeye cyane. Ariko icyo navuga, ku munsi w'ejo zafashe intwaro zihambaye ndetse zigaruriye n'ikigo cya gisirikare ubwo izi nyeshyamba zagifashe ubwo kirimo n'intwaro zigiye zihambaye. Akaba ari nayo mpamvu uza kureba ugasanga rwose zino nyeshyamba zabonye iyi sapoti. Akaba ari nazo rero zatumye izo ntwaro, akaba ari nazo zatumye zinjira muri Walikale. Icyo ngusaba ni ukukanda subscribe, ugafungura izo kugira ngo dukomeze twubake umurongo mugari wacu cyangwa se w'abanyarwanda, kugira ngo makuru n'ibiganiro tubagezeho bijye bibageraho 5 kuri 5. Ariko by'umwihariko wowe wamaze kuba wabikora uri w'agaciro ndetse uri n'uw'amahirwe, Imana iguha ubuzima amafaranga ibyo kurya wayikaza. Reka turebe by'umwihariko biri kuvugirwa ku mirongo y'urugamba. Uyu mutwe mu 23 warumaze iminsi ugaragara ukubitwa cyane, ndetse abasirikari b'abarundi by'umwihariko bamaze iminsi ari gukora udutendo, cyangwa se ubona ko bakomeje gutsinda. Ariko icyo nakubwira cyo aka kanya ibintu byahinduye isura, dore ko bikomeje kugorana muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aka kanya tuvugana umutwe mu 23 ubwawo rwose wamaze gufata agace k'ingenzi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni agace kibanzemo amabuye y'agaciro, ni agace karimo amazahabu. Rwose ndagira ngo nkubwiye ko kino gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Antoine Felix Tshisekedi bikomeje kumugora bitewe n'imvugo nziza cyangwa n'imvugo itari nziza, cyangwa se ubwe n'amagambo amuturuka mu kanwa. Ni amagambo atagaragaza ko akeneye umutekano hagati y'umutwe mu 23 ndetse n'igisirikare kiwe cya FARDC. Ku munsi w'ejo abasirikari ba FARDC bagaragaye biruka cyane ndetse bakwira imishwaro, ndetse ngo akaba ari nayo mpamvu bano basirikari ngo ibyo bemerewe ntabyo bigeze bahabwa. Bavuze yuko babwiye yuko bagomba kubongerera umushahara, ndetse rwose ko ntawo bigeze babona. Ngo akaba ari nayo mpamvu bakomeje guhunga urugamba. Ariko by'umwihariko abari kurwana ku ruhande rwa FARDC ibo rwose bakomeje gupfa na amaraso. Kano gace rwose intambara yakabereyemo ni amaraso menshi cyane. Antoine Felix Tshisekedi nyuma yuko ejo yahuye na mugenzi we Perezida wa Repubulika Paul Kagame hariya muri Qatar ngo barebere hamwe ukuntu kino gihugu kiwe cyabonerwa umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko biza kurangira bibaye iby'ubusa. Ariko nyuma y'ibyo ngibyo birangiye, navuga ko umutwe mu 23 ukomeje kugenda ubohora uduce tumwe na tumwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma yuko wamaze kugenda wigaruririza uduce tumwe na tumwe tugiye dutandukanye muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndetse Antoine Felix Tshisekedi we ndakubwira ko akomeje gutakambira amahanga cyane, ndetse agaragaza ko igihugu cy'u Rwanda ari igihugu kibi. Navuga ko intambara yaba isubira udubi bitewe n'amagambo Antoine Felix Tshisekedi yavuze, ndetse Evariste Ndayishimiye nawe hari amagambo mabi yatangaje kuri iki gihugu cy'u Rwanda atari meza, atarageze ashimisha abanyarwanda bahitawe. Ndetse yavuze yuko rwose Antoine yavuze yuko kino gihugu cy'u Rwanda aricyo kiri kuzana amacakubiri mu gihugu cy'u Burundi, kandi ndagira ngo murabizi ko amacakubiri abayazanye murabizi ni Ababiligi. Dore ko n'ubu ngubu rwose u Rwanda rutumvikana n'igihugu cy'Ububirigi. Aka kanya u Rwanda n'igihugu cy'Ububirigi bitameranye neza. Antoine Felix Tshisekedi
yakomeje kugenda areshya cyangwa se abwira Donald Trump cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ababwira ko ndagira ngo murabizi, ababwira ngo muri 70 muri 70 murabizi ko mwari muri gutrendinga hano muri Afurika, cyangwa se mwari mwarakomeje gukoloniza Afurika, cyangwa se mwaragafasha hano muri Afurika, ariko ubu ngubu rwose ngo byarabananiye. Uragira ngo urabona ko Abashinwa ngo bamaze kugenda bakabafatana ngo hano muri Afurika, nyuma yuko Antoine Felix Tshisekedi adakeneye bano Bashinwa ngo mu gihugu cyiwe, ndetse we yamaze kuba yavuga ko atakibakeneye bitewe nuko ngo rwose bano Bashinwa baza bareberera inyungu zabo, by'umwihariko ngo baza barinda ibirombe ndetse bitwarira amabuye y'agaciro. By'umwihariko kino gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni igihugu gikungahaye ku butunzi bwo munsi y'ubutaka, amabuye y'agaciro ndetse n'amazahabu agiye atandukanye muri kino gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndetse rero ngo Antoine Felix Tshisekedi akomeje kugenda atakambira Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo arebe ko hari ikintu zamufasha, ndetse ko ari kuvuga ko rwose izi Leta Zunze Ubumwe za Amerika akeneye ko zigomba kuba zamufasha, ndetse akarangiza intambara iri kubera muri kino gihugu, by'umwihariko akarandura ngo uyu mutwe wa M23. Ese Antoine Felix Tshisekedi igihe yavugiye ngo azatsinda uyu mutwe, cyangwa se igihe yamaze kugenda agaragaza yuko ashoboye, cyangwa se igihe yanze ibiganiro akaba ari kugenda abyemera ndetse atanabyemera, ubu ngubu ibi biracuriki kuri aba baturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Abasirikari biwe ba FARDC bagaragaye nanone bakwira imishwaro, ndetse banigaragambije dore ko ngo bamaze iminsi myinshi rwose batabona amafaranga. Abantu basirikari ba FARDC rero ngo nago bakigaba ibitero, cyangwa se ngo nago bagirwana intambara nk'uko bikwiye, cyangwa se ngo nago bagaba ibitero mu buryo bwemewe cyangwa se bw'amabwiriza. Ngo nimba babahaye amabwiriza abayobozi ba FARDC, nimba bahaye amabwiriza abasirikari, cyangwa se Antoine Felix Tshisekedi nawe akabahereza amabwiriza y'uburyo bagomba kujya ku rugamba, cyangwa se bakajya kugaba igitero runaka ahantu, ntago ngo babikurikiza, ahubwo bo bagenda barinda aho bafite, bahabambura bagasubira inyuma. By'umwihariko rero uyu mutwe wa M23, icyo navuga kuri uyu mutwe cyo nuko uyu mutwe ushobora kuba noneho wagera ku ntsinzi. None ubu ngubu navuga ko uyu mutwe wa M23 wagera ku ntsinzi nyuma yuko amahanga yose yaba adahagurutse ngo arebe arwanire kino gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu mutwe wa M23 tekinike tactically iri hejuru, abasirikari bo ku ruhande rwa FARDC bakomeje gupfa cyane bitewe nuko Antoine Felix Tshisekedi nta kintu yigeze bamarira mubyeyi yari yabijeje uko rwose agiye kubongerera umushahara, ndetse n'imiryango yabo igaturwa bakayishyira ahantu hizewe, ndetse ikavanwa mu bigo bya gisirikare. Ndagira ngo murabizi ko iyi miryango y'abasirikari barwana ku ruhande rwa FARDC, cyangwa se bano basirikari bigiye ku ruhande bano basirikari ba FARDC, iyo bari mu kigo baba babana n'abagore babo n'abana. Urumva ko ibyo bintu barabyanze, ndetse bavuga yuko n'amafaranga bahembwa ari makeya, bagomba kongererwa umushahara. Akaba ari nayo mpamvu rero ngo igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kitanashoboye, Evariste Ndayishimiye akabatera support ikomeye cyane, ndetse akabohereza abasirikare ndetse n'intwaro zihambaye. Ndagira ngo bano basirikari ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ba FARDC murabizi ntibabuze intwaro, ndetse ni n'abantu bagaragara ko ari abantu bafite n'imbaraga, ahubwo nimba ari iki, nimba ari ubwoba, nimba ari ukudatozwa. Ndagira ngo murabizi ko kino gisirikare cya FARDC gifite ubushobozi ndetse n'amafaranga n'intwaro zihambaye, ariko impamvu kino gisirikare babasha gutsinda urugamba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, impamvu aba barundi bakomeje kwitanga bikomeye cyane, impamvu FST akomeje kwitanga, we akomeje kohereza abasirikari mu iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ni iyihe we yabagaruriza hehe? Ibi byose nuko ikino gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyaba gifite amabuye y'agaciro ndetse n'ubutunzi, kuko Evariste Ndayishimiye n'ubundi yigereramo n'ubundi, kuko kubirinda byaramunaniye. Abari nayo mpamvu rero Evariste Ndayishimiye akomeza kugenda yitanga ngo arebe ko n'ubukene afite by'umwihariko yabwivura bukaba yakira. Kino gihugu cy'u Burundi ni igihugu rero ngo gifite inzara ikomeye cyane, ugereranyije uraza gusanga ari cyo gihugu gikennye hano mu karere ke hano rwose, hano muri ibi bihugu
bisa nk'ibyegeranye, uraza gusanga kino gihugu cy'u Burundi cya Evariste Ndayishimiye ari cyo gihugu gikenye by the way, ndetse ni nacyo gihugu cyagaragaje inzara cyane. Ndetse by'umwihariko icyo navuga cyo nanone ku mirongo y'urugamba, icyo navuga cyo ku mirongo y'urugamba mu 23 yatangaje ko ikomeje urugamba ndetse ko rudateze guhagarara. Ni intambara iri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ni amaraso ndetse niteze no kurangira. Mwaha ikaze nimba ari ubwa mbere ariko ugeze kuri uyu muyoboro, tubutse ko ugomba gukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho bijye bibageraho 5 kuri 5.